vprašati, če ima kaj regata. Dan, Reka, imate kaj regata? Če ga v tem snegu najdeš, ti ga naredim. Ni problem. Jaz ga bom najdel. Pridem takoj nazaj, pa grem po eno mašino. Kaj pa delaš? Sonar za iskanje regata, tako da malo me puste primer, ker imam del. Evo, sonar, evo ga. Najnovejši sonar elektroniku še preklopimo in je to. Sonar za iskanje regrata. Nahajamo se na samem mestu, ne bom rekel, da zločina, ampak mesta, kjer raste regrat. To je travnik, tukile. In tole, kar vam zdaj kažem, je produkt, ki smo ga ravno kar naredili, oziroma sem ga sam naredil. Sonar za iskanje regrata. Da ne boste mislili, da je to kar tak, to je digitalna zadeva, ki je povezana z najnovejšo aplikacijo za Androida. Ravno kar sveža smo jo tudi mi nalodali gor na Facebook profil Antenin zajtrk prvako, si jo te lahko za stojn dol potegnili, tako da dela z Androidom. Vam bom malo pokazal, koliko tole dela. Vklopite in potem začnete iskati regrat. Meni se zdi, da bo tule edi. Treba je delati počasi, ne? Počasi. Jo. Alo, Marko, sem se že ustrašil, da ne dela moja aplikacija, ampak dela, aktivna, jaz sem našel regrat, lej, boš videl, čakaj, da ti mostro, kje je že bila, tule sem delal, lej, čakaj malo, moment, samo malo, evo, takoj ti pokažem. No, daj. Evo ga, sluši, lej. A ga vidiš? Pa to je noro, Mato. Našla sva regrat, aplikacija deluje, čaki. To izklopimo, damo noter. Olega, to je pa seme. Seme je to. Seme od regrata, čaki. O, neko sporočilo je noter. Je to nekaj zdaj z aplikacijo narobe, ali me kdo heca? Moment. To ne bomo videti, pazi to. Sam smo ga pa najdli, aplikacija deluje. Ritem mladosti.